kan jing kublai suru ya ki pai ba ki no kersan ki ba adi kersan nga ku ma khat lai hajat tam ki ba di na po ka so yung konstitusi hi ba koi badru kam tam itu ki no ket kam ki ba tri borba nam tak party adu ka blok adu ki no ket kam jo prime union adu ka NPWF adu ka women swing baro gitu di bawah nyerap ya election po so yung wat ladang kempoi sa katang ro kasi man ay kublay ki na do ka mensim ba nan lang ito nakat baki hakano ko no kapor hakano ko no kasi baki ki don kam yang ba na kloy ban nyerap yaki na ka di hakano no kalyang ka bagin tray nakat baki je kunta ka di kapor na pha ka jing kublay karpang ki ba to uplay udang kerku kordo bagi nang yo ekamet ke pokok bakia kinang ya bet kinang ya biang bat kinang la an pelecing bot lo ya kam hadian bak election kaladam bat na paru ke kerwo sungu ya baro kibade kinong so yung hi ka kursi so yung berui dan ni ke por na so ban om to ublay un kerku bat un dekat bat ki tang ini kan din bak kendal kublay sibon